شاندەیەکی دەسەڵاتە شامێ هەتا باژارێ حەسەکێ فەرمانداری گشتیە قەسەدێ مەزلوم عەبدی و ئەندامە فەرمانداریە گشتیە یەپێژێ رۆهلاتە عەفرین پێشوازی لڤێ شاندەیە کردنە دێ ناڤا شاندەیە دە سەرۆکێ کۆمیتەیە دەسەڵاتە شامێ یێ پیمانا پیکانینا پیمانا ده آدار حسین سلامی و اندام وی کمیته محمد قناطری دوی شانده ده حاضر بون ده نوا هفدیتن ده تمام کرنا بندن پیمانا دنابرا قصده و شامه ده هاتا نرخاندن گفتگو کرن هر وکی هاتا دست نشان کرن کو دوی بنداوا تشینه دوری همو ایریشان بکوه و ایریش ایدیل سروی ورن سکناندن ناوندا راگهاندنê ya qesedê got ku di hevdîtinê dehatiye pişt rastkirin ku divê hemû tevgerên şer li Sûriyê werin rawestandin û bendava tişinê dûrî êrîşan bikeve her wekî her du aliyan nîqaş kiriye ku gerek e komîteyek were avakirin ta ku koçberên bi darê zorê derketine li cih warê xwe vegerin. Duê hevdîtinê de navên endamên Komîteya Bakurojlatê Sûriyê ku dê bi desthilata Şamê re bide û bistîne jî hate eşkerekirin. Li gorî nûçeyê endamên komîteyê evin Foza Yusuf, عبد حامد المهباش، أحمد يوسف، سنهري برسوم، سوزدار حاجينا، هروكي مريم إبراهيم وياسر سليمان جدي بردفكيا كوميتي بكنا.